Amahoro ku nshuti zacu z'akadasohoka zakoze subscribe. Mu mwaka w'1991 mu gihugu cya Algeria hari kubera intambara. Ni intambara yari ikomotse ku mvururu zakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu. Ni imwe mu ntambara zo mu gihugu hagati zamaze igihe kirekire cyane kuko yamaze imyaka igera ku myaka 10 yose. Muri iyi ntambara kandi haba imbere mu gihugu no hanze y'imipaka ntihaburaga kugabwa ibitero binyuranye by'ubwiyahuzi n'iterabwoba. Kimwe mu bitero byavuzwe kandi bikamenyekana cyane ni cyabaye tariki ya 24 Ukuboza 1994. Kuri uyu munsi mu masaha moya za mu gitondo ku kibuga cy'indege cy'Alger mu murwa mukuru hari indege ya Air France 8969 yiteguraga gufata ikirere ngo yerekeze Paris mu Bufaransa. Agana mu masaha 5 za mu gitondo abagenzi bagera kuri 220 bari bamaze kwinjira muri iyo ndege. Abenshi muri aba bagenzi bakomokaga mu Bufaransa, bari Abafaransa bakoreraga muri Algeria, bari bagiye iwabo mu biruhuko by'umunsi mukuru wa Noheli. Ubw'inzugi z'indege zari zitangiye gufungwa, ariko mbere yuko zifungwa neza mu ndege hinjiye abagabo bane bari baje mu ishusho y'abapolisi, bari bafite imbunda zo mu bwoko bwa Kalashnikov, bari bafite izo mu bwoko bwa Uzi, kandi bari bafite grenade n'ibiturika byo mu bwoko bwa dynamite. Mbere yuko uwo ari we wese agira icyababaza, bahise babwira bari mu ndege bose gushyira pasiporo zabo hejuru kuko bagombaga kuzigenzura. Umwe yahagaze ku muryango na Kalashnikov ye, maze batatu basigaye batangira kugenda bagenzura pasiporo z'abagenzi imwe ku yindi. Iyi ndege yamaze iminota 15 yose itari yahaguruka, byatumye abo mu munara wo ku kibuga cy'indege babaza impamvu iyo ndege imaze iminota yose idahaguruka. Gusa ariko nta gisubizo babonye. Mu kubura igisubizo bahise batanga amakuru kuri police yo ku kibuga cy'indege, bavuga ko indege imaze iminota irenga 15 idahaguruka kandi ko nta gisubizo kivaho, bityo ko police yatabara ikajya kureba icyabaye. Police yihuse yafashe imodoka yiruka igana kuri ya ndege. Mu kuhagera abapolisi babonye umuntu ufite Kalashnikov yinjira mu ndege afunga umuryango. Polisi yo ku kibuga cy'indege yahise yibwira ko byanze bikunze ibyo ngibyo ari ibyihebe byinjiriye iyo ndege. Abapolisi nta kindi bakoze, batanze amakuru ku biro bikuru byabo mu gihugu. Ubwo ibintu byari bigeze aha, leta y'Ubufaransa nayo yahise imenya iby'aya makuru. Ibyihebe byahise bihamagara leta zombi, iy'Ubufaransa n'iya Algeria, bababwira ko ari abo mu mutwe wa AIG, umutwe witwaje intwaro wa Kisilamu, bababwira ko iyo ndege iri mu maboko yawo. Bavuga ko icyo bifuza ari ukurekura abarwanyi babo bafunzwe, ibintu bikarangira mu mahoro. Naho bitakorwa gutyo, abo bantu bari mu ndege bose bakicwa. Uyu mutwe wabo umutwe warwanyaga leta ya Algeria. Iyo leta yafataga abarwanyi bawo yarabafungaga, kandi akenshi na kenshi bakicwa banyonzwe. Wari uyoboye aba bane muri iyi ndege yitwaga Abdullah Yahya. Uyu yegereye pilote w'indege mu itegeko ryo guhagurutsa indege akerekeza i Paris nk'uko byari biteganijwe, ariko umupilote yaramuhakaniye, amubwira ko ari ngombwa kubanza guhabwa uburenganzira n'ikibuga. Ibyo byarakaje Abdullah Yahya, ahita arasa amasasu abiri afata abagenzi babiri, umunya-Algeria umwe n'umunya-Vietnam, bahita bahasiga ubuzima. Muri aka kanya leta y'Ubufaransa yasabye ko yakohereza abasirikare bayo muri Algeria bakaza kubuhuza abo bagenzi. Gusa ubutegetsi bwa Algeria bwarabyanze, buvuga ko buri buze kwikemurira icyo kibazo. Ubufaransa bumaze kubona ko butemerewe kohereza ingabo muri Algeria, bwasabye noneho ko iyo ndege yahabwa uburenganzira ikaguruka ikerekeza i Paris nk'uko byari biteganijwe ku rugendo rwayo. Indege yemerewe guhaguruka, pilota abwira ibyihebe ko indege ihawe uburenganzira noneho bwo kuguruka. Ibyihebe nabyo birishima. Gusa ku rundi ruhande, umwe muri za maneko z'uwo mutwe yahaye amakuru leta y'Ubufaransa, avuga ko ibyo byihebe bishaka kugongesha iyo ndege ku munara wa Eiffel, bityo iyo ndege bayireka ntibayemerere kwinjira mu Bufaransa. Ubufaransa bwahise bwisubiraho busaba ko iyo ndege itahabwa uburenganzira bwo kuguruka. Abo mu munara bongera guhamagara pilote bamubuza kugenda. Indege yari yatangiye kugendera hasi yitegura gufata ikirere. Umushoferi yafashe feri arahagarara. Amaze guhagarara, Abdullah Yahya ati habaye iki? Umupilote amubwira ko baba bihanganye gatoya. Undi arabyemera, ariko amubwira ko kuri buri minota 30 bakererwa azajya yica umugenzi umwe muri iyo ndege. Umupilote amubwira ko bidashoboka, ahubwo yakomeza kwihangana kugeza bahawe uruhushya rwa burundu rwo gufata ikirere bakerekeza i Paris. Muri rusange iyo ndege yamaze amasaha 39 yose kuri runway y'ikibuga cya Alger itarahabwa uruhushya rwo kuguruka. Birakabaye nyuma y'ayo masaha yose nibwo leta y'Ubufaransa yatanze itegeko rya nyuma ry'uko none w'iyo ndege bashobora kuyireka ikerekeza mu Bufaransa.
Abafaransa bakereje iyi ndege amasaha yose ku bushake kugira ngo amavuta y'iyi ndege agabanuke ku buryo itazabasha kugera i Paris, ahubwo ikazabanza kugwa ahandi hantu mbere y'uko igera i Paris nyizina. Ubu ni uburyo bwafashije cyane mu kwirinda ko iyi ndege koko yagongeshwa umunara wa Eiffel uherereye mu mujyi wa Paris. Ubwo indege yari igeze hejuru y'amajyepfo y'Ubufaransa, amavuta y'indege yaratangiye gushira. Abapilote babwiye ibyihebe ko amavuta bashiriyeho, bityo ko indege igomba kubanza ikagwa ku kibuga cy'indege cyo mu mujyi wa Marseille, ikanywa amavuta ikabona gukomeza yerekeza Paris. Abandi nabo babyemera batagoranye. Hagati aho nta wari uzi biri gutegurwa n'abajandarume mu Bufaransa. Muri ayo masaha yose itsinda ry'intoranywa muri bo ryitwa GIGN, Groupe d'Intervention de Gendarmerie Nationale, ryari riri mu myitozo ikomeye y'uburyo baza kurokora no kubohora abo bagenzi bari bamaze amasaha menshi bashimutiwe mu ndege. Byose kandi bakabigeraho nta muntu hasize ubuzima. Ya mavuta nayo ku kibuga cy'indege cya Marseille yashyizwemo n'aba bajandarume mu gitondo cya kare tariki ya 26 Ukuboza 1994 nibwo ya ndege 89-39 ya France yari yicaye ku kibuga cy'indege cya Marseille. Abajandarume bari bateguye neza gahunda ijyanye no guparika iyi ndege. Bari bayiteguriye ahantu hitaruye mu nguni y'ikibuga ku buryo hari kure y'inyubako abantu n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyajyaga kuhangirikira mu gihe haba habayeho imirwano ikomeye hagati y'aba bajandarume n'ibyihebe. Ibyihebe byari byizeye ko indege nimara kunywa amavuta kuri icyo kibuga cya Marseille ihita ikomeza urugendo rwayo ikerekeza mu murwa mukuru w'Ubufaransa Paris. Indege ikimara kwicara ku kibuga cya Marseille bahise bazana tanke yo kujijisha itarimo ikintu na kimwe cyerekeranye n'amavuta yo kunywesha indege. Ubwo kandi ni nako hari hateguwe amamodoka yo ku kibuga cy'indege yari yujujwemo ibiryo byo kugaburira abo bantu bose bari bamaze kabiri badakora ku munwa. Izo modoka nazo zaje zegera ya ndege. Inyota n'inzara byari byose kuri bose, no mu kwinjiza ibyo biribwa ntabwo ibyihebe byigeze bitera amahane. Gusa icyo batari bazi nuko abo bose bari bari muri izo nkuru n'ibyo bikorwa byose bari abajandarume b'intoranywa mu itsinda rya GIGN. Kuva ku bashoferi b'izo modoka zitwaye ibiribwa na ya tanke yigaragazaga nk'izanya amavuta yo kunywesha indege, kugeza ku baje kugaburira abashonji, abo bose bari abajandarume kabuhariwe. Uruhande rw'amasahani bagaburiyeho ibyo kurya bari bahashize utumikrofone dutoya two kubumviriza ku buryo mu gihe gitoya bari bamaze kumenya neza aho ibyo byihebe byari byicaye. Iyi ndege yamaze andi masaha 4 kuri iki kibuga nta nkuru yo kuguruka yerekeza i Paris. Uko ibyihebe byabazaga abapilote bavugaga ko kuri icyo kibuga hari indege nyinshi, bityo ko bategereje ko zigabanuka bakabona umwanya wo kuguruka bagakomeza urugendo rwabo. Abajandarume bari bamaze kubona amakuru neza, bamenye ko ibyihebe ari abantu 4 na buri wese naho yicaye. Ku bisenge by'inyubako zo ku kibuga hari hagiye hihisha abandi bamundahusha bari biteguye kandi banashoboraga kurasa isaha iyo ari yo yose. Abandi bajandarume 30 bari barimo bitegura kwataka indege bayiturutse mu mpande enye zose. Imbere mu ndege ibyihebe byari byakamejeje bisaba abapilote guhagurutsa indege, ariko abapilote bagakomeza kuvuga ko batarahabwa uburenganzira kubera ko ikibuga cyari gifite indege nyinshi. Ibyihebe byatangiye kurakara kugeza naho bishaka kurasa umupilota, ariko bigasanga bikimukeneye ngo bigeze i Paris. Nta kundi byari kubigeza, byaratuje ariko bitangira kurasa hejuru ku gisenge cy'indege. Ubwo bumvaga urusaku rw'aya masaso, abajandarume baravuze bati dutabare hakiri kare twinjire mu ndege. Ibi byihebe bitangiye gusara. Bihuse cyane bahise bazana amakamyo 3 yikoreye inzego n'amaeskariye yuzuyeho abajandarume bagera kuri 30. Aya makamyo yahagaze iruhande rw'umuryango w'indege, bahita burira hamwe n'ibikoresho bikomeye bari bitwaje, bahita baca umuryango w'indege binjira mu ndege bitunguranye. Ibyihebe byaratunguye cyane, bubiri icyo bikora bihita bitunga imbunda abajandarume, ariko abajandarume bari baje biteguye cyane. Bahitaga barekurira amasasu yabo mu mutwe w'ibyihebe. Ntabwo bashakaga kurasa amasasu menshi muri iyo ndege, binjiye bapima amasasu ku byihebe mu gahanga. Ku ikubitiro ibyihebe 2 byahasize ubuzima, ibindi 2 bihungira muri kabine y'indege. Abo bajandarume bari bitwaje grenade zo mu bwoko bwa flash. Izi ngizi ntabwo zica, gusa uwo ziturikanya abanza gutakaza ubushobozi bwo kurebesha amaso ye. Ibyihebe bikimara kwinjira muri kabine y'indege byahise bifunga umuryango, ariko ntibyari bizi neza ko bizengurutswe na ba snipers impande zose. Ba snipers aho bari hejuru y'ibisenge
barabirebaga neza maze banyujije amasasu mu birahure bya kabine y'indege babasha kwivugana ibyo byihebe bibiri byari bisigaye. Urugendo rwabo uko ari bane rurangirira aho ngaho. Muri iyi ndege hapfiriyemo abantu 7 barimo abagenzi 3 n'ibyihebe 4. Iyi yabaye inkuru mbi cyane ku butegetsi bwa Algeria kubera ko ubutegetsi bw'Ubufaransa bwarababwiye buti rwose iyo muza kuba mufitemo abantu benshi cyane nk'abo twari dufitemo ntabwo mwari koroshye ikibazo bigeze hariya ku buryo ibyihebe 4 byose byinjira mu ndege mu buryo bworoshye cyane. Ibi kandi byatumye ubutegetsi bwa Algeria burwanya imitwe yitwaje intwaro cyane ku buryo kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2003 imitwe yose yitwaje intwaro n'abarwanyi bayo yari imaze guhanagurwa muri iki gihugu. Mu Bufaransa ho abajandarume barimo babyina insinzi bikomanga ku gatuza kubw'igikorwa bari bamaze gukora. Gusa rwose no operasiyo bakoranye isuku n'ubuhanga buhambaye kubera ko operasiyo yabo bayisoje nta mugenzi n'umwe hasize ubuzima kuko 3 bapfuye bari bapfuye mbere y'ubu butabazi bwabo. Gusa nyuma y'amatohoza yimbitse byaje kugaragara ko uyu mutwe witwaje intwaro washakaga kugongesha iriya ndege ku munara wa Eiffel. GIGN rero yakoze akazi katoroshye mu by'ukuri kuko ntiyigeze ituma indege igera i Paris kandi yabashije gutabara aba bagenzi neza babakiza umwanzi nta mugenzi n'umwe wasize ubuzima. Tubwire igitekerezo cyawe kuri iyi nkuru muri comment. Iyi video nayo twakoze ku butabazi bwakorewe abana bari baheze mu buvumo bwa Fam Luang, waryoherwa no kuyireba. Wakoze cyane kubana natwe kugeza ku musozi w'iyi video, naho ubutaha mu bindi biganiro. Bye.